Dobio je ime po slavnom košarkašu i često mu to spominju. Ovaj dječak ipak stvara svoju i jednog dana možda još i slavniju karijeru. Pa kako sam rođen visoka, tata je sportista cijeli život, pa onda prezime sam već imao pa odlučio da ime dobijem po Dražen Petrović, košarkaš. Tata se nadao da ćeš ti biti košarkaš? Pa nije se baš nadao, njemu je bilo bitno da se bavim sportom, a nije bitan sport. Presudna je bila posjeta Francuskoj, gdje ga je ujakno govorio da uzme reket u ruke. Od tada se ne odvaja od njega i već je punih 6 godina na relaciji Prnjavor-Banja Luka-Doboj. Pa jeste, već 6 godina dolazim svaki dan u Banja Luku da treniram ovdje sa trenerom Bojanom Mičićem u teniskom klubu Borac. Naporno je, ali volim to i zbog toga dolazim. Kako usklađuješ svoje obaveze u školi? Pa školu učim u međuvremenu u putu ili ako stignem nekada, onda ujutro kad završim trening sada idem u školu pa se vraćam ponovo na trening. Prije tenisa Dražen se bavio atletikom i ostvario je sjajne rezultate i u ovom sportu. Sada mu to pomaže za fizičku pripremu i u ocu olimpijcu atletičaru ima najbolju pomoć. Vi kao olimpijac znate da se sve može stići. Da, jednostavno tako ih učimo od prvog dana da mogu da stignu sve obaveze i samim tim i on recimo često usput čita i uči da bi odgovarao u školi. Jedan od uspjeha i 3. mjesto osvojeno nedavno na europskom turniru u Antaliji u Turskoj. Dražen priznaje da se nije lako izboriti na tako velikom turniru jer su kod nas uslovi za treniranje mnogo skromniji. Teže je nama dosta jer oni tamo imaju i kampove velike i lakše im je da treniraju svi zajedno, dok je ovdje to malo teže, ali svojim radom i dalje naši igrači uspiju da ostvaruju dobre rezultate širom Evrope, ne samo ovdje. Pa moj neki cilj je da igram ATP turnire, moj neki realan cilj je da budem top 50. Ono što kod Dražena vidljivo to je da ne gleda ni da li je trening kasno ni da li je trening rano i te sve godine što dolazi u Banja Luku uvijek gleda da li može da ostane da ujutro odradi neki trening, ne gleda da li je trening čak i u 9 sati navečer znamo trenira do pola 11, tako da to je ono što je njegova odlika i to je jednostavno rezultati su ti koji su došli iz svog tog njegovog odricanja. Učitelj, drug, psiholog, savjetnik, drugi roditelj, sve je to u jednoj osobi. Trener najviše vremena provodi sa Draženom. On ga postiče na treningu, a na turniru bodri i savjetuje. Pa naravno da nije lako. Mislim da trener mora biti upravo to što ste rekli, jedna kompletna osoba kad putuje sa djetetom na turnir mora biti roditelj, mora da poznaje djetetove navike, ne daj Bože neke bolesti ili šta ja znam, neke alergije i ne znam ostale neke stvari, međutim psiholog mora da bude učitelj. Meni je jedna od najdražih stvari koje kad treniram sa djecom da ona glasno kaže dobar dan kad uđu u halu da pozdrave i trenera i druge na terenu i da pozdrave svoje drugare i to su neke stvari koje su nama svima zadatak koji moramo da ispunjavamo. Znači da budemo komplet osobe sa igračima i na terenu i van terena. Uspjeh svakog sportiste, osim talenta, rada i malo sreće, zavisi i od dobre saradnje trenera i roditelja. Bez dobre saradnje između trenera, djeteta i roditelja u cijelom tom trokutu mora da bude jako dobra saradnja. Ako imamo dobru priču, ako imamo čvrstu kariku u tom lancu između ta 3 faktora, onda možemo da imamo preduslov da bi napravili dobre rezultate. Znači mora da bude obostrana saradnja i mora da bude zdrava priča, moraju da budu zdravi odnosi, mora svako da se drži onoga što je njegovo. Znači trener treba da se drži terena, zamisli na terenu da se provodi djelo roditelj, mora prije svega da bude roditelj, da bude podrška igraču. Dijete je to koje sprovodi to sve na terenu, koje se bori na terenu, međutim ako bilo ko daje više značaja sebi u toj cijeloj priči, da li bilo ko, dijete, roditelj ili trener, onda ne možemo govoriti i to je preduslov da ti rezultati neće biti onako kako treba. Pored budnih očiju trenera i oca, nad Draženom i nad njegovim mlađim bratom, također sportistom, bdije i brižna majka, nekada karatistkinja. Ko je strožiji, vi ili supruga? Pa mislim da majka uvijek malo strožije, pošto jednostavno želi da djeca imaju i pored svega toga i jedno lijepo obrazovanje i ponašanje, sa čim za sad nemamo problema. Draženovi roditelji bit će uz njega dok god on bude želio da se bavi ovim ili bilo kojim drugim sportom. Pokušat ćemo da ispratimo, ovo je jedan izuzetno težak i skup sport, ali evo za sad uspijemo da izdržimo, a nadamo se sa ovim rezultatima da će uspjeti nešto da uradimo i
sa Ministarstvom sporta za stipendiju, pošto stvarno zavređuje, znači, po svim rezultatima, a i možda nešto, pored toga što se tiče sportske opreme, imamo neki najava da ćemo dobiti neko sponzorstvo. I da se vratimo na slavno ime. A imaš li košarkašku loptu? Pa imam, volim često da odigram i košarku i fudbal i sve sportove. Zimu koja dolazi ovaj mladi teniser provešće u fizičkoj i psihičkoj pripremi za sljedeću sezonu. Osim državnog prvenstva Bosne i Hercegovine i međunarodnih turnira u Evropi, planira da se pojavi i na turnirima Svjetske federacije u juniorskoj kategoriji do 18 godina. Ovom skromnom dječaku slavnog košarkaškog imena još samo treba malo dati vjetar u leđa, da poleti put slave i ostvari svoje snove i ATP bodove.